Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kalong yeng jong uba FK nong rum bat ka kong G Karleng do na po kasnong ti saw nong ston. Kila sedang dalai jong ibor barit ban penyeng bat pli ya keslem ajing hikai na kabenta ki kena badang red bat kumju ban yarap kerpang ya gitu ki kena ki balakha kerpang. Ya gani keslem hikai la ai kerteng kum ka Brenda's Playing Garden and Early Intervention Center ka bakila jer haga kerteng jong ikon gentai ba marway jong ki ibala klat no na kani ka slapertai kata Late Ornella Brenda Karleng do. Laru ban ong baleng ba ka jingdon jong ba kum gani ka slem kan ai jingkermen ye ki babon ki kme ki pa bat ki long yeng ki baladu jingkermen baro sikata. Namar ka jingbom don ki ba kum gani ka slem ha gani ka than. Ya gani ka slem lawan ban play pa ba daw Reverend B Ramsey. Ubadai missionary ka KGP Sinod ubatray menta ha Kathmandu Nepal. Harangkat kajingnya don lang Dr. R. Marwin, Medical Officer na DMNHO, u DCPO ka West Khasi Hills ba di Shabong, u Reverend LH Nongse, u temen basan CL1 Shong bala penyat ya kajingnya lang, ikong Delphi Lengdo Special Educator na Mary Rice Center, u Sardar kasnong ti saw ba M. Dekar, u ba Adoni Karlengdo bat Berlin Jerwa kibaday ginohikai hagani ka school, kikme kikpa bat kiway. Hagani kasngi nakaliang uba Adoni Karleng do ubadai ukon jong katay gayeng bat upara jong Late Ornella Brenda ulapon sngauru halor karukom ay jing syakri hapo kani kaslem bagan top ya ka Playing Garden bat ka Intervention Center. Pentelun yagi kam kujong piau try. Commit to the Lord whatever you do. Nang tanga kau kentu ya adani bekerja i Berlin, but kerja ke family berakawai. Never give up. Kendan kipor berpincak tantelai sedian. Kendan kipor kipan penduk mensemi kipan teum pejak ipi kendan kipor. Kendan kipor besok keno sobrang labiang tangkan ni. Ya syapram. Nganganam dan berpi senda kabalang kerum dan senda yang piman kapor ka family kerum dan berpi 24/7 tanggo tetep dan syubur kiban back up epi ke jingdoi ublay ubala khot epi ban sedang ya kene udai ju ublay ban yalam epi ha do ka bakut jong jem jong pi sla jong ke portai wat ka jim jong pi kan good how ke ski kane kan ya chaprang ke sedan ke ban continue ya kena ke ministry ke bawah trial keren bawah kentu ya pi bapin sedang ngamdan shibon ban keren asyong tangkan ni ai bau beli dalam ya pi step by step with God by faith wadam do mensem wadam do jengkerman kendang nang apa pi kenan ki por nama kan ka school kamdai ke besok ban sedang ya kena ke early intervention ke kamdai ke besok na thok ka be ki point sane nganam batai start manga ngangai ka sempang panyengi kay kebabli labo ya pi ya kanika determination apa kadon ko jang pi ya rengkan bahkan ka aspiration ke bapi pidan wadam give up blay no mino ya pi ke jalenti jong pi ka sedang menta kasni just the beginning tangba ngin thong menta kasi ha ka kerteng jong blay pa o blay kon blay musumkoy abai kren wat kanika center Nidon benta chocolate center nidon ka play garden ka palong du ka intervention ni ki khna khlung ki badet but hakani ka play garden ni admission ni khna na du arsnem bangin prepare yaki ha ka mainstream ha ka main school ha ka main education ha la don bonsen ki ba klianga ba let's say kani ka center tang lagi nak benta ya kiba don ya ki special needs ringala clarify ya kiba kani ka center kani ka play garden kade open to all ya ki klung khna kiba kwa panjoin bani kmen ikne kakti ki jungi bangin yo yarap bangin yo ban prepare ya ki shabakin room ka educational stream ka benta ka ba kade kata intervention center hakaba
hang ni gila ban intervene bangin ai kata ke early intervention nak benta ki kelung ki badan kam ki badai hapo ka setri jong ka special needs de yakini ki kelung ponsin kum ki badai ngiju nganshu kam kan khawat kan dia ngiju label yaki ngiju tak kerteng ngiju sin kerteng yaki ba kimlong ki ba normal kumangi ni ong henry kine ki khlung ru kide ki jing thau jong blei bat ru kilong ki jo hakmat ublei dia kanikas early intervention center kawan ra lang yangi ki kime ki kapa ki khlung ba ngindan lang bangin ya itu iwe bangin ya tu ya kajing kaba ngi ya kendu bat in ya trailang hand in hand nakabenta kajing ba iklung nakabenta kajing ba kajaka kasnong de abangi pet ikni iklung kindan laki jong ki talents but ka im ko jongi kum kane ka center ka de ban recognize bakin wanra yaki hapo ka education stream bangin itu yaki jingdon kam ki jingla ki jongki badru bangin la bangin expand ya kata jingla ki jongki so that they'll be independent ne bakin la bakin yang hala ki jong ikti kijat bakin nong dependent hanu hendre bakin la bakin kesan yala ki jong ki kijat anda ki lahe lasan